markanya garjito Urian dukan sesiannya sami ragus manggukan keraha dengan duk-duk dan sipi ledang kayu lingkir ide emak bersimar kandir pereng mua bao sare resah melantur lingkir ide bekas ide mak bersimar kandir raris mau kering sesian ibu memang ini Tomos paman Daging rente bawa sinane boyo wonten sio nah nete paman sekian pakunya jak mereka pane jani pakulan ayam betul sini paman subhanakan mabukate paman subuh ngerasanya di domo sedini subuh makin selalu pincang hidup bertaruh paman manggo kersan nah doangin di domo sini paman mempunyai gerak adengan kaupan yang paman anto angon dasar ingsun nah doangin di domo sedini side paman kunenane madan gerah adengan nak urukin to anggon bakur asa ngelaksanaan angon pinget ring kaukan abangan anggon pinget ulit keramone sinareng samu kapuluka bilih-bilih panu semertuan sane wakam sinareng dini ada nin uli jani dini ditongos pamane mukulen kerah dengan jati pacang tauje madan iyo besu besaki
syuk keseman ipon gagas besar kik rakaya nasuk semane manene sideu paman atas tahu ring keruno besar itu mak tegas kerah jeng buka sinar paman atas tahu paman sesian makune ajak niat deket makune melakang kesan paman doang sebab nangon wali dini ditunguse bakul nangon wali mawit mabak jagat dini selalu paman panjenengan sing adeleng ditongos papene nangun wali muncul papu mendem opo karo pane marupa panjelatu paman ditu nah ditongos papene mendem yatnya panjelatu nyentuh paman paman manggil presiden ngelawan penting Wasukian adan linggi yen disuwani pragat raris pelingiki tolongan paman raris adamin palkido ture bahagia na anto angon pamujo basukiane totonan patut angon paman turut pamuju doang ngasta bataran Ibul pasukian enco paman patut kangen pemuju ngas tau linggih ide yang para apa ngidang asu asih Aning kaulengan pengastawan pamane ajak kerja umum isinder tinggi yang tak kuasa rapur beren siang pamane nuanton tamu nyiratan keratan jaga
gitu pada suwece nuntun panjang turdumo bisi ke suwece nyiratan kera dengan dagar sampun benar sama dengan timbang napi pojok. Ada sambungan dengan naskah.